Kini alam senong kadar bersenong thangrany ilaka Siliang Mentang, West Gentle Hills. Hapo kajiang lam jong wahe senong maperkat bahami sungo harengkat kisamla senong berka KSU thangrany unit. Balaya lam do samla haba biangki beyam ubadayu presiden. Kilawan ban pensyai pejba menta kasngi baar kakat terik nailur rajar RPOR. Halor kajing ikerteng klemnong rem jong kasenong thangrany hakilat petai kubor katkum kajing kran jong uhum minister bala kemen rembui hapo kayindor bar thawain kejala. Nakaliang jong kadar bersenong thangrany bat kini alam seng kilapen pau kajing sungsi bat penrem jur halor kane kajing penmi kerteng klumar jong uhu minister ya kasenong thangrany hapo kayindor bar thawain kejala bau ong bau sidor ki dekar uwe ni kisaungut ki koidi belasyak bomyap haki pajba udai na kasenong thangrany kane kajing pau kerteng jong kasenong thangrany hapo yindor bar bat syakilat petai kubor kelapen jak burom sikade ya kasenong laong uwahe senong maperkat bahami. Kumta nakaliang kita kini alam senong kilabu eka jingkarpat eka sorkar baru ya unom ikmat katany baun sengubha baun yarap pensyailam hapo ka yindor bar bau let sidor ki dekhar umdai satya naga senong thangrany kumbala kenno barhaka juga por kiladawa badai ban wengno ane pendukno eka rekod balasim halor ka jingkran jong uhu minister hapo ka yindor bar thawany. Kumta kador bar senong thangrany kabu ka jingkentu ya baro ki pajba anong senong kajela bakim dai satya ban pediang ya kena kajing alam makla jong uhu minister batkum ka senong ka pensyai bakam don jing tip ni jing itu AA ya ulet sidor ki dekhar bat don jing ade AA berkesenong thangrany kila karparu na UMLA katany kamo kayau konstituensi bon simkhya kena kakam banya site ya kena kajingatho ya kasenong thangrany hapo ka yindor bar thawany. Yang senong thangrany masin yo itu kubor o rumbui dapat miu senong bertuj yang ni thangrany tapi di mesin usnya dia usnya tliang usnya sijur bad haje por le usnya jak serom ini kalian kena kendro yang bercenong teban juri wa utu ubru wa warpumi home department home minister wa burom yang ipo assembly untuk senong thangrany kini to pencecai wa utu buru to untuk senong thangrany kada kante tekerpat jor yau home minister yang i lakman rembui usia bahal hachwa plam perkat sani lane dev klam poi hayung le khumbo revise wa yaitu wara klamu kanu khata pa chnong wara kuwi kanu khata pa mekhalia wara kuwi wa nevi chnong chevi chnong klami po assembly kada kante ini kerpat jor le ya kibru pat ba ki bon walang ki am po chnong po thau ki um to nevi tuan ki chnong usia bhabi ham jo kentho ne ham jo bon nam ya chnong ka thau pa yang i let go saja menrit man kuwi ju por le kerpat jor ya u MLA yang ini, wa irjit kesai irjit kerpangi, website ni betul yang ini pok assembly, katakan te kerpat juri wa website kenangu ni betul hok yang ini, kamu ada meet dikentin senang thangrany pok assembly, hajar perle siapa hak MLA burung yang ini, wa penciu pok assembly wa ni buru untuk senang yang ini. Thangrany unit berkat berkadar bersenang thangrany, ilawan ban pensyai kajing keren berulat Home Minister jong state jong ini Meghalaya berkat bah BYD berketuk kamba gesap penyap kitu kesangot aku senang sampung dia berkat kajing keren jong ulat menremboi bawang ba uwei na kitu deu siborki dekhar de national thangrany hari kwa un pensyai sesti ba hasnong jongi ngimjudan muta kerteng kipa jong iru bakila tho ang tu undan po register jong hasnong tekane ni kwa un pensyai sebaro ke state badan apa premier trap jongi Ngin dan kumta kerteng apa usang thangrany tini penremjer ru ya ke home department balik police department ngamtip nakeno ulat men remboi bo uyo ikani ka jing tip ni information kumbaki yong temporary mtip ai uyo bo ukren bo wong ba hapo assembly taro wong ba kadai uni utau sibor ki dakhar ure po thangrany renga kwa ban pensyai skipai ba ha ke jing bakla kilaban bakla stationai tambak kenengkong kencan kide ban le ba ka police shua bakin habagi bat yo bre basneu kide ban wat jingtip shua nong ba snong udai nem hagno kono snong ki haban yo ki detail lut barok na dong sedong den nang to se confirm pada ba udai nang ta ka snong ban kren bat direct hapo ka assembly ba piong une nang ta kam song nong rem he ro ngikum ka snong kum ka seng kesu thangrany unit khun samla jong ka snong ru nyedap de kum sim baseu dio bagi kena kibreu ni kena ulat kemen rembui bawang new breu di napok thangrany unit dina kata tang kata hi ko pensyai sepet ba wat song thu bakla ni lawan ban song thu sepi
ba une ubreu ne usibor ki dekat umdai na pok sang thangrai tai nhau penpau ini manga ke mano jipor kau het senang thangran wayo le nin gesni kamu humanistar hi depan senyau itu kubor wata wami itu yo tu uran sten nek senang thangran wa tu cidorki khar deman sang thangran iye wong ini man wata itu gibruhi ruto giwenang sang senang pok senang thangran iti bihirgi di nuwi tangwa kam ke polis ke departemen man tok senyau thogi tok simkiagi manwa jekani ke kami manwa habyo iski sebut di bubiang chua we kubor kenang yo wa ke senang ke thawi man gunong sangsuk sangsan jiginu gitu giwa yo wandra le chua ura gi pok senang pok thawi di bro le di nong tok dan nong penyam bro yi wong man klem de yo jingtip chua yu ha senang ye sebut bubiang manwa joghoi hi ura plumar jigi bro pok senang pok thawi. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.